megalayapost.news. Kinong ilam ke HYC sang kami rungkat ke HYC Bohrembong Circle mentakas ngi kilahiyar sa kasnong umtangling ban paalam ki jing ajing rap na kaseng katkum ka jing kot bor kaseng syakilong ying jong kitu ki bladu no ela ka jing im dangshan na ka jing sabat ha ka boarding electric kumban pen mau kani ka jing jang kelaja dangshan ha kasnong umtangling bahap ha umyang police station ha ka balai ngut ki hybrid kiladu ela ka jing im na ka jing sabat ha ka boarding electric ka badai na ka jing ham usainar electric ha ka jing ilam samla Hercules shooting kum organizing secretary HYC CEC baru Presiden KHYC Bohrembong Circle usamla Tengshan Makri baru General Secretary usamla Persya Bohrempai nanta kasngi kilalet bani kendu yaki bahayeng hasan kitegi hebret baladu no ela kajing im bat kilapan kamtiru rengkat kisong pisa ki balongkat kum kajing kot bor jong kaseng hagani kajing lej ajing ram bat kajing sengulam kaseng kei kebapen sengukiai kaseng kalong bakim sengu yahap satya ya kasong pisa bayarap dakatanat MEECL syakite kilong yeng ki baladu ela ki kun na kajing syabat boarding electric haba crunch kilat patai kubor organizing secretary HYC, CEC, sama Hercules shooting, ulong bagaseng sengukya bantip halur kilat jingaram, bala ay dakatanat MEECL syakite kilong yeng, namarkani ke jingaram, kam sengu yahap syu haba perkat halur ke jingdu, yaki mensi yang bakordor, ulong ru bagaseng kanomhun satya, bat kampat kwa ban penpau ya kata kasong jingarap, bala ay dakatanat MEECL, bat kum kaseng kan simkiai kene kakam, rungkat kite kilong yeng ke syakta, baga sorkar lene katanat MEECL la kumnu kahap ban perkat kerpang dakasong pisa kabakam he, bat kamtam kani ke jingdu ki habret ya kajing im kamdei ka bakila lek nang hendroi kadei jing torti katanat MEECL banne bahai ki sainar elektrik kibala don jingma ya ki pajba nakalian ka hinyo trap yu council mantap sni nilayo ban lek cha te ka sinong untangling te ka jinglek jingis te untangling kadei halo kanomrem halo ba den bagale I ka jingja ka santarik jong Julai arajar penreu te ka jinglek jugi ha te ka sinong ya te kilong yim kadei si pentana antara kinlek sebelum nam tadi luyeng kepala ngat anak pot tu ku bagi tip kadai kejingja kadai kepala jah ka santarik kepala kadai nak dau kejing hab jemu na elektrik kepala pelong ban bandu no ya lain ki mesin beriu kadai ka dau yang kong kadai ka jing serti hi jong ka tradai misian te hendai kendit adin ba nilayo pat ban yakran bat ki neki artli ki luyeng ki bangat akan ka apot ti ngisyam ba nakalian jo kini kidung yeng gipen pau syangi ba kane kejing hot kane kejing yo jing arab mentaki kalau ka ba kipen pau syangi kalau ba saba luna saba pala ka ba mia habdur tingi sukundit ban yo kane kubor naki ya kini ki long yeng ti halor daga daw ngi pen pau ya kane kejing sokya ka ba jur ba balik ka katanat MCL ka kasim sting ban sim ya kata senjam ta ban sim ya ta ganti ban siu ya kabai san haka hati haka babiang haka lamne katkum kajing nim ong ba kala pande haka no kom hede katkum kajing kade banlong de ta kadau ba ni nakalian jing ka sahi ngasu ban penpau kajing sokya ba kajing perjur ya kade kajing bom la juga tenat ban siu katkum kade berkom ban siu de habede bat kade ka jingja de kumbangi la itip hi ba baro-baro hi kade jing terti jaga sia de habede kani nakala ni su ban penremjur ya katnat kuari baro awi bana ni sifmat nang ba kanum jasu kumgini di baro ba kade katnat MCL kade ban pha ya gibriu joka ba kinlong ki ba pe perman le ban ni check haman lagi sinong ki thau ba kini ki kamtam ki push light ada ki wire light ba kini ban check ha ki kino ki badan kam ban repair dan ban bahat mai kini ban check ha kum kini kenang ba kanun mano ka jinja susi ya ka juga por kum kini ki transformer ki bangdan ki fencing ru nakaliang jeng pepa kum ju nakaliang jeng kaseng ru ni sai pha ki jeng thor nak por saka tan MCL hene ngi iba ki tan MCL ka jeng kya ba kya ri sing kini ru kini ki wei ki ba kiba syami bahagi kilo jinjau si bat kila ban jumaru kam tam ka jing im jungi beru lane wat iki mar kimra ro te habede bat kane ka bait san na mata kini im na kalang jungi im don ni ban ong aya ka sarkar henre gumba nitipi habede bat jinjah ko asam ni ki na kalang jungi siam la ai siklur ya ki ya ka sarkar asam ban aya ki kilanot kiba ngak aka jing tekan ayu ya ke serkar jelapat ba kan ai ya kini di paradok persenam ke jungi
de nakaliang ka jungi gi kumbangi la yo bani kendu bani training keloi ban ya train nama ta bangin yo ban dawa ya kade ya ka hok jengki bat kat kum ka badai hok ban yo te lada ka hok jengki ni kilongin kim yo nakaliang jengki ko sengin sum thai lada ni hak bani kendu iki bor bahalor nakaliang jeng sengin sai kendu iki nam ta ban penbor ban amno ko kide ban ai kat kum ba hok badai ban yo sya kide ki balamat akan ka lada kamtam akan ki tindu kamtam ini lain ki mesim ki ba lui to kumbangi tip he kani ka jinja ka ba langat yang ki lain ki mesim beriu kani kamde ka jinja ka ba ngila banong ba kadai na ka jinja ka ba thut ka marian kani ka nono andre hi kani ki tip sai hi kadai ka jing terti joka MCN nama ka jing terti jing sel kalong ba kimpe kimi ba hadin ba ki ba ki la ya ut ya nam ha ya di nempet yang paling kalat. Jadi nakaliang jengka tan MCL kam syam la simkhia. Jadi ngila nong wangi hap kena direct di kane kade kajing terdi jengka tan MCL lemar kajing simkhia jengka ban bujuli no da goi pak senar. Padahal hadin bagi kila ya tiap nak kajing komplain jek ba jadi nak tahu ba sebelum pat ya kini ki lain ki mensim ba kindu ai no ya kajing im juki. Jadi kane kajing le jengka tan MCL kalau ba kam kensu ya kata ka ya ka jegim jengki ki mensim ki ba kordor ki ba kabala pendunong omtang ya ka ing ka sem hele wat ka senang tahu ba ya ka jelah berkoi de ka jeng dunong hi ba bahmat ka de ka ing ka sem hi nama ba kide girta la dong ha ba kapor ba kidang la ban ki onong ha po ka ing ka sem jengki kidang don kam ha te tang na kadao ka jing terti jo tan SL kalong ba kilahaban kihaban do ya ka mesin jeki te kade kalong ka ba pasusi sikade ba ya kai ka sempat ya ka jai benri berkoi te kade kumba ni yuroi ya ka hok long breu man breu jogi ba maksud long hi jong ka jela Meghalaya Post.news